no otumfo nyankopɔn trɛbo ase enhyiraw na wanya okase pa wo sɛdeɛ na wɔtwe bia no wo yɛti dɔm na yɛdi dwumadi a yɛfrɛ no awofo pii ɛbrɛ yahwɛfoɔ ɛne yɛnatiefoɔ ɛnɛ aboafo wo fiduam ha ɛboa men the drip god na ankasa Azuka Nigeria ni abrantie we wo Azuka oye guys na Azuka bomichi dom Azuka nyamisha sanso na ekoba justice empremon ebomichi dom miankasa menua Kofi Adu PK enso so ebo michi dom David Dollar ebo michi dom na safo kantan kanso so bo michi dom na safo e na safo na hote sai bibia bokọ de aha victory for so mafia wate I Apostle Franco say ne sofu imamu nyina so mafia pa right Kelvin De Bruyne enso so ebo mechi dom abusua ka kire obi na obi nka kire obi say minister IBJ atrase anopai na Kofi IBJ trase de a na dum say enkomo a unti bi da what TV done and so I feel now what's in a different version cry. Your topic be higher the Tusua. The debia what no and yet no name babeka we will bet no quite for frosso. And you know, over to me a join here Facebook no so. Facebook near Sompa 93.1 FM and we Facebook and YouTube also a Sompa TV. YouTube no a Sompa TV. What always YouTube now but Hour of Hope live. Hour of Hope Sompa TV live. And I say Hour of Hope live today. Ebe yini nyina aba ama. Aye kama. Right, ebusia enne nkomodi wo fi pa. Enkomodi bi e wo fi pa na mami ntwa me ho ba sima ba akomra wo ho. Me ba me ne wo ba be di nkomo. Asem we ehia me pa. Enti bomodin na twen me basisia.
na yenko yanim mibusa se nipa no a wako tibia bia society no anyin tumu nanso eno ne kwan a wo fa so dia pe bibia di no ote se wa ohome se wa okoba te se wa ono nyina ye pe nanso abanesa every time be me put myself in their shoes say baby obi wa wunyu ne saa no obani ebi anka to wa ka boye de chance a jobi akomu a wakoye boni bi anase wakowura tibia bi mu a ye di na tem enyu no saa no obani ebi anka wo to wa ho ka obaye de a chance a enti se nipa kwatibia bi mu na nya me ya me nta nwunu nipa pi na mmom me wasem bia me busa nipa no asema me busa nipa no ne se eba na sen ya a question bia me tai busa pa se eba na sen nipa na wakotibia bi mu a ye nyunu ne saa no ye hunu se onka nipa ho na boni a waye kura de esu bi mada no me ba cho wabɔ pini no ehu ade kronti o ye saa ebi anko oto ne bo ase aka na sama kyerɛ wo a boni ne wo ye o nanso odi ye arobe mama metena se me besoso bi boni a wo ye so ba do nim ade bi koso a wo se ye me ani ko ho yie na eneme nkoma me bedi ye nyina ne se memfa wo hia ne aho kyerɛ enye de wo mpe se si ame ne wo kasa yi awade obi wa ase baby anu oni da baby a obedenti eno tu kotena ba ma bi so ena adane awade kakra brantie bi bedi enti no eno ne oba bi nam odo bi anim anije bi anim nanso abanesa ba be ka kire wo se me pa cho emfa ohia ne aho kire nye de wo mpe because de wo pe no ebretie bi mo nsa beka ade bi a wo pe no ebretie bi mo wonyame be hye ne ho ni monyam na wanhwe yi a ebra wo breakthrough beba no na de wo de ohia kokogye ba wo ho so no na abaye ntansa bia ba besen ukom emfa ohia ene aho kire enye de wo mpe enya wade osem gwa wo hwe mene wo kasa sisi a ohia ne aho kire bi ababa wa bi so ote awade ase o so wo fani kunachi oh me bo wasem so no oyema hye wo ho ma me bu waten na emu me beyi waten sister me be so me bu sa se eba ne sen eba ne sen eba ne sen emfa ohia ne aho kire nye de wo mpe mene wo kasa sisi abrante bia dani gay aho kire nti ohia nti ode nsem bi yi ne ho ano emfa ho kire nye de wo mpe na de wo pe kura mporo nsa ka wi ade na wo de ye mese de wo pra pe no se wunya wo de ye den ano pe me ra ho ba me wura ho pi because ohia ne aho kire nti obi yade bia
said the enke tete wo no efi a wo firi mu no maame sabe emema mienu kura mpo na nka wontimi ne omo ntwempena bana wo de aho kire yi wo ho ano a bo ahyawo me start me nkomo no de me ka kire wo se me nwunu saa ba sister ma me nka no kura bi nkire wo omo mu gina street no mu din ensu asi omu ti ton no wonsene wo mo me se me hu obi wo situation bi mu a me nwunu pii ba no pay me be yi waten ma me bu waten ade na wo de wa brabo na wura mu no sister say yo hia ne ho kire nko na wo de ye saa de ne de a ene sister jai na nya nko na ho kire wo ye nyina ye ho kire ye me se de wo ye no me nwunu pii ba no pay be yi waten emfa ho kire nye de wo mpe ye introduce you into ade bia say eye unusual what me dia ho kire tia ma oba wadefo se de wo bo ahyawo bra what me dia ho kire tia ma ne rituals ahodo na wo ye wo sofo mu a what me dia ohia ne ho kire ti amane afiri nyame kwan so and abusumfie na wonam and you call yourself a man of God. No pembe ka kire wo se me se ma mebu waten ba mbe yi waten emfa ho kire nya de wo krampe because diama me wura ho anopei ne se ade na sister bi ye no ade bi a bra bi ye ade bi a wo sofo bi ye ade bi adwuma mpani bi ye no a eya ho kire no wode ye no ne kra kura bonyo so woda wo na wo ade kro no ho bado de ohia ne ho kire na yi wo ho ano sister enti akowie se kakra wo be die enti no eze wadane lesbian me se akowie se kakra wo be die enti mama nka ne twi kura na nya wo ya na hunu de meka no they say wo de ho kire yi wo ho anu nti wo ye supi ha ana kwabra ni so de ho kire yi ne ho anu nti no why ne to gase sa no wo ye gay aren't you ashamed of yourself this morning? Me shase no me ka kire wo se me se me hu obi wo situation bi mu me nwunu no pi bada no pay ma me mie niam ani kire wo ma me bu waten na me yi waten hwe ma pi won osisu 1819 oba na ne ma me mu ntimi nketafo ne niam bi a aya no ho feel say ohia be ma aho kire nti wo kofa be ma wa bra wo nu say o so ne be ma bobra na hwade ya ne tomo hwe wo de hwe onko a wo te krampo no wo so ho kire ni tira anya yie be ma de boss so pan na nyin se apie kikiri abosome nkono na wawo se wo a wo so onko a wontimi hwe wo ho no wo kofa be ma ohoho fofora sa be sra akwa nyim wo a wasa gya wo hokọ hwa ho kira wo de ato ho so me se emfa ho kire ne wo hia enye de wo krampe bebra ye de wo ba be ye no enu omo ho me se ababa wo bia wade okọ ye wo di sikachi uni sisi sika no wanya bi ba anije pad ye anije wunni bi me anopesa me ne wo fine average 70% of a maybe mo baby on beda enti no ma bi achi kwatana no so watu akwatana no so ama nei
Edra anwumre pan. Anwumre pan obo hu ano awo be 4. Baby a wo na wankasa no. Anigye ni ho. Ba wo de ohia ne ahokyere. Ana ko wie baby a wawie no. E ba chaw se wo be huna mane wo britie bi mu. Na wo de aprapɛ bibi. Dan se wo be prapɛ anigye bi a. Anigye ne ye britie bi na de wabra bokwa ko wie baby a wo mpɛ. Sister, adie bi a wo pa wo nsan kan no. Se nyame bresoma wa wo nsa beka wo. Se si amene wo kase ma bo bi asem so. Mesi ma bo bi asem so. Meti ase de wo kana meti. Ai me masam na wo ye no. Eno na wo koba e de bre be ma ne bidie. Meti ase ba me ka kire se mfa ohia anya chiwade e boman. Memfa ohia anya de wo mpe. Because on say wo kwa na otetete. Every time bi ade a wo ye no obi ahunu wa utibu ahu utibu na ebua ofo no e kire wo de wo ye no nye. O kokuo ma de bi pa wo ye obi ahunu eye wo nko na wonim memfa ho kire nye saade no wate emfa ohia ntua na mo bi a wo kire wo benu ho krono bi a obi bɔ ne no ne ho na akire no nko anya kromfo mese krono bi a obi bɔ ne apo bi obi bɔ ne eya ho kire bi na aba no so obra na nka kwa no wanya kromfo o eno na bi betu fo se empeje bi edi wani mu ba no ho se nyame lift you wi a sa de bone na wo feel se wo ho akire wonti wo koyeye no eno ene edi begu wani mu ase sister oba warefo watimi akotwi empena wo kuna ti ama obia hunu ababa wa wasi so watimi anyinsa ma mema miensa a reject e fa ne sai akwada no ade anu guase no tie dia me ka no me kanya me adua kire wa no pai me se watimi anyinsa ma mema nan na eku ba ho Mede mani ewu ama okra. Mesi mani sister mani ewu ama wo. Oda be ma chi sa twempana. Ene de asem wo ma no so dodo. Mo fa ncheme na yenka no kwankyere mo. Kwabrane wutimi amia bo title say wo ye amroba. Wo obi say me ye pickpocket. Edi e da wo so no. We me hu asma me kan kire okra. Me se mfa wo hia ne ahokire nye de wo mpe. Na fia ye titi wo mu kura mpo no. Wa wo nimpefe say enye san de tete wo. Anopai mi bebia nhuma no mi hia futuo ohia ne ahokire de wakoduru baabi a wa wo mpe ade na wo aye no ho ya ahokire na wo di sa adwuma no wo no pesa me ne udi nkomo de ma bobo suwe de wo ye ne de wonim wo de opekora ba ma odin can them free honko because de obi di ahokire kwakoye no wotine kwakokuno wadun ya say we smart girl na who play mema ubewu you will die bem bin so
so asra nanim ko na chitum se Bolga confirm ene osode a usi maso gigi mercy kadie uye shameful na odi ahokyere yi wo ho ano na me oba no so obeware no kra na udi ni sika de ankan hame abrante ni munyamfo te sewo ha ema be 8 enim se wo mo na wo ba be ware wo mo na wo gi we sika die na ye be bo dua wo bewu you will die. I'm telling you mama hwe camera mu kan kyerɛ wo krati gas na wo gigi wo mo sika di na wo de ahokyere no ohia yi wo ho ano no wo be bo dua wo ha ye be bo dua mu wawu ate wo de ahokyere yi wo ho ano na me ka ma de na ka sa me ma wo ho e ka no krentia nipa nyonko na ho kyere wo aho kyere nti watimi awia wadamfo sika anya ho kyere wo akora wo ye kromfo dada mesi ebre bi beso anyame be hyira wo no ade a wo ye no o kwa ese gewe na otisei no oh gewe on se wo area wote no se wa wo kaka otirimu a emrante ho nyina de watikwa akafom all in the name of ahokyere bra on se wo de ahokyere yi wo ho anu nti no se uko obi nche kura kope busia ba ye ma wo de ahokyere yi wo ho anu nti ebuo kura di buo no wo mu ho me se emfa wo hia ene ahokyere nyade a wo mpe kwabrane ya ne to gase se kofi ai bi jata so now so we dey we gay all in the name of ahokyere na ye sorry ani etwi uba no omo mo twi taxi no omo mo kwado pa no wo sen omo na wiase ho na ni mo obren pan sase Ghana sikafo majority of them a question on chance free oga say nkoto ya da ho na asuko no ma bi 18 years 19 years 20 years person use iPhone 16 se die benti ne nam bankyere sa na me de asore o mo amware wa asore de mo bo ai obi say me say ye ne ye say ye kwa asore ma asore ba na mpesa me ware no mo ho ye me mo bo sei ene wiase ye wo no krofo bia begu sori no mu a ka wo ko plaza kura ko pe bi ware yankaye me na me kam kire wo oko brum sa nyame ade bia jigu a ne de aba nyame ho ko so na ye o ya ade yie ohoho a unso wani abo hwe me de minimpa anopai e o mu se mi nwunu de but minya nkopon na wapagya me no ho minimpa se obetimi apagya wo enti na me be ka kire wono pe se emfa ho kire no hia nya de wo krampe yes sisia wo hwɛ me sisia what tari wo bi kunu ho den wonim pa se bra no wo yire wunti no bra no wo hwɛ ne ma wunti bra no ye ne ma basa all in the name of so to school fees and I me dina me ti on high ma me ntimi ndan na mine do hwe me pa sa I mean can't say karma is real. Why? Now you can't karma. You see what goes around comes around. If you throw a ball to hit the wall, it bounces back at you.
One will be my miss because I want to champion. And I will name men for yan yadia or crampe. He, and pay what do you hear near which let ya quite dear one situation woman say, I am my friend in como, men pay foot you, me pacho. Wo hear near which ram a one casawa ya dear be. And ne one no a dunya. Bra, na yamon komo 0551 931 931 0548 931 931. Anope me be catch us say emfa wo hia ne ahokyere enye de wo kra empe. Mesramo wona e wa afutuo no de me bacho wona ewo afutuo no de momfa afutuo no ento ma me pese me ni obi di nkomo madi ohia chi edi ahokyere chi akwa ya de bia me a na me twa so aba ana me ka kire wo se abrante bia wade okoye wade ahokyere no ohia ne kowura nwene agi nsirifi saa na baba wa bi ba bia no wonya nnanti akodi be ma bia chi akowura wadiem na ye boro no senka kakrakura ne nsam a ho ka wontu saa na mo no anopai mi kasa no e wo mu se mani abre ne wo kasa de ba me wra ho because o hianti obi ye de ompe femine ni nkomo. Hello. Bacho obebo odin ana o mo odin. Mabo. Hello. Right, Mr. Ofremi ana wadwum afidie na ma me why? Ni atimi adi nkomo. Hello? Okay. 0551 931 931 0548 931 931. Mr. Oba Homano so na wadwum wa fidie na ma me ye din komo. Hello? Okay. Hello? One. Hello? Hello. I'm Pacho Udini baby. Sorry. Obabo Udia now moding. Right. Hello? Hello. Pacho Udini baby kasa free. Oh, maintain kaye. Me shamo azuka mehwe ne mama me. Ai mehwe ne mama me kakra. Obetimi afre wo 054 11 wabro mo hwe enema na ama me no 05411 266 05411 266 na me mpeke wa se na wo mo yendi nkomo kakra wo mo hwe enhuma na ma me kakra 054 1126626 from me ewo honom na me connect wa na yeni nkomo wa bra mo hwe ayina ma me no. Hello. Hello. Morning. Oh, my friend. Okay. Hello. Bacho what me nka? Me ton kapa. Kafra, ose my friend ya no so nteme nka na me hwe ye hwe mfidie no ha kakra. Bacho, obebo odin ana wo mo odin. Oh. Wantimi anyina so.
Okay. Hello. Bacho, obabo odi ana omo odi. Nobody. Okay, mami ntie wa no pa. Udi ni ba bia o kasa free. The cat is the ground. Okay. Then I'm not one. Ya boy. Ya back Sompa. What's my friend for 054 11 266 26 054 11 6 05411 yeah bacho obebo odin ana omo odin Bacho me mo bi. ma me ani nkomo Wada wo na de waka. Ma sempa. Ma sempa na wa boso. Na etere kwa ya na eme yansu. Etwa sai ba na. Nene be ma bi wo class 4. Na wenchu omwame on me brain my boy na so still even na many Sompa FM na book one chess one talk like that yet me budi me an so na me kasa so ni nyina mo bome on family nya na me kura me bi na kwa de na no ntunten ma wo fo no fo mo nya hwe ntɔkwa bebree bebi ayɛ sɛ ɔbɛyɛ asɛm tena ayɛ no sɛ baabi ɔno nti mekɔtɔ asase no hwɛ ɛna mmoa a wɔaboa no nti nso ne nyinaa mekɔ bi wɔnkɔ a na wɔade ɛna mefiri mene me ntɔm sɛ awɔregyae baeɛ gyae nyame adom mente hɔ mene me mmaifo yi mekɔhyia bɛrima no manyamfoɔ sɛ ɔbɛboa me IBJ, sana wire. Mishishe muhu sana wire mani mta sorry. Nano wade meko ne tie Sompa. Ne chiri bade nano wade meko ntimi mu oba ni ma bia wade mpo. Nso still na de ne sisi so bi bisa na os ya jabe 5 years bra. Sawo boa. IBJ. One day, me that man and very far from friend. Say, no, I'm an entity. If you have it, banana, Miss Yama. Miss Yama, because me, yeah, that anyway, the child didn't see a and I say, when you're night, I'm a platform. So better let me I didn't have a video. One of the ones in nature. Number 4 6 and yet, many rather sweet. What a man is going to get. Okay, 12. Ya back Sompa. Nobody now almost a wing in the back. Were you good at? I begin to say, then okay yene abegafo eno bedi hu nkomo why right yen semo hello Yeguso aye yen homa ne ho adwuma kakra which me aframe afa 054 11 266 26 Kelvin a production line bi was so 50 bi so was so mo fan to so mame na yen fa course ne fa ho kakra wabra Sompa FM lines na wa hanom amma me na yedi nkomo
Right. Hello. Okay. 05411266626 055193191. Hello. Hello. Mepacho obebo din ana wo modin. Oh, me give see BBNT. Okay, mepacho peja one ma me why. Ah, okay. Aha. Sometimes yeah, na man no. Who said e bi adwenti. Ti said e me nua ba bi be kan. Betime hia obi o wa kuma pa say me nkwa ha. Na ebia me no ba ko be stay away. Na o kan bibia so anipa no so nti ase. Yenina ye tie sompa. Because sometimes I had you say be ma de be ka se o uni subanya. Right, mesrepi anope no makatro say men frese wo betu obi fo. One a wo situation na me di hu nkomo no na mpesa me no mo edi nkomo. Aha. Wodi wo hia ane ahokere atake decision bi ene edi unya frame na ye ni hu nkomo. Hello? Hello? Champion RBJ, Ajimela Bibi Aboko there. Bibi Aboko. Where what is she SK Bullets? Namene Hene. What the end Momedu Obuase Coffee Room. And a pedia better one no pound for I say. And what for King George, I would it so be where. The Radia say. RBJ, Ababani Abono. Ya Uti konya bema bi onye masem oba bi okonya ni jejeze oye emasem eze no edipende wo ba no eni bema no samote na ma ante mo wafi ade bia empaibo na bedi ma wade aboso mbamocho anope mesremo wona efreme no mun fanche mese ya na mayi mo afri ahoma no so mesre pi mese wo mu a wote bia na meka ho asem no mu no enna me pese me ne omo edi nkomo. Aha. Ohia ne ahokere ama wa ya ade bia enne wanu ho edi unya eno ho nkomo na medi enti mesre pi enye sa ofrem ya meyi wafri so me pa chew eyo wonkrofo bi mu ha e wo se me ne omo di nkomo anopai ewo saa enkomodi a medi eho ehye obi so ama ya nhwe yi a saa de no ebem na ye ne ho bone saa nkrofo na mpese me ne omo edi nkomo Sompa FM mesre pi se okay. Hello. Hello. Bacho obebo udin ana wo modin. Acho me money. Okay, me bacho ya na one ma one so ama me why. Acho. If I tell me the ahochere in fairness ahochere na situation na me wo na e me say aka me nko. Nti me take situation bi wa aware mu. E ma enne no. Ase me ni ma me ni bi akra wo aware mu. Me na me say tribe me ti emu kasa no. Me nkomu aware. Okay. Enye say bi omo nyani for ase me mpacha bi dey so asemase. Matias kasa na won tinti eno the decision. Yenina ye tie sompa. Na situation bi ana me wo mu wo ebusua mu na me nkonti no. Obi introduce be ma na me na me say I was say me fan say na me bi fi me wari bi fi ho no. Me wa na ase odo nim. Nti me wari na ase odo nim nti say no problems ewo. So me dey no nti. The system that you take because of things and sometimes it's hard game. Right. Ono so ne de no no. Me say emfa ahokire na say ohia enya de a okra empe. Memfa ahokire.
ana so hia enya de a ompe bacho fear is only temporary but regrets last forever. Fear is only temporary but regrets last forever. Ya boy! Ya back Sompa. Me pacho ehu wo hwe no eye britia bi o na manu me ho de e da apem anopem be ka cho sem fa ho kire e no hia entua na mo bi a wo krampe wa hu pa sa wo krampe. Hello. Bacho obebo udin na wo modin. Bacho mi modin. Yo ya na wa ma one so kakra ma me wadawro ma. Ye ni se ni hungi na mo wan chimpa nti ye ni boa me. Na me ye se o. Abami dia oba pa se bi. Nyamba ni ti ni sa. Ni to na mo so bi I would them. I want to bear me when I say some young one. The car, I'm going to see my garden that day. I see me be I feel in good so I want to go for show. Sompa FM. So, I don't know, be. Me bacho to boase. Woni ni ewura na woni oye ne ho ade wie no wo san ne be ma foforo esa hyehyɛ ho. Ni ya sem be sem ko no one na ompe na me ko sem na bisa fo ni o so le nya botre me kakaka nti afide maka afide ko ya ji so mo da fo e wo hono Enti na me bacho M1 na oboa no na akoye mpenasem abeka ho ana sana akoye na me bacho seze no wone be ma fro ho a twe ho e seze me na o ma me ma yin se me na wo no be se ma wo ha awo ha me be te nye din kai yi nti me se na ma yi se me this is a talent in Emmanuel. Sama bada na siri. Hwe openi. Imitipa. Aha, me ba cho. Wo ne te no wasane be ma foforo te wo ho. Matasa. Ana wo se wo ne na wo. Ne na wo. Na ho na ka kire osa akoda na eye wo nko a wo de ya. De umi se ba se mi nsa no. Ko to bi shafo anim. Nti ya fa me kele me se sadia me nsa kwa ni bi e sin no nti ni ya ko e ko ye bi ani Okay, je ko ya na se akwa ni ya me ba nice. na me se fine me na wo me ba sa akwa na be ba sa be ya kwa na se o ma me na ko ba bi na mfa number na se bi a no e ba ko fa da kan ban me pesa yo de bi ntwe bi bia so na me ntina odi ababo na akwa ni nya ababo so na Sompa odi tu ye na ko bi ache no so na boy na ofre no na mudi nkomo ase nsompi Enti sese awade na abaso ana emaso no obi o mahanda ma na no na akwanti na me meeting baby nti akwa ni me so ma ko no wa be so na ko akwa no na akwa ya ofre na akwa ya ma akwa ba odo no ho. o bi anu de Okay. Na ti yenko dwato ama wa na wada woroma. oh kamepe Sa sa ina me da mo din ka kuma me kumbi aka ko wa ko na awe sabi ko yin simpi ma bu san kada na mo da kada ni na na su na za de mo bi Okay. The audio from no. So what na obetimi atena sa ade no ho be 30 years. Anani program na o se me bo.
What problem ho? Only me say no problem. Oye me masem sa ya na wakoma ya oya. Oh, how me na ka fam pi oka o mate bi o pato. Ba ko wi ati no. Wa ba me se. Okay. Eja adenti na wo ji ho achinyi. Se wo hu sa amana pa da ho na wo pose ukotom. Simpi. Mate. You want some man can throw. Opening. Me too pa. Open okure. Oh, mpana proper. Ane atwe ho why? Wow. Na so mate. Kasa we ama emma bebre. Omuko mo early grave. Me bese me wo ha. Na wo ma wo ha no, wo mawu. Na me pesa be ma ba ko penko na me be wo. Be ma ba ko ya so no na ewuwe no. Oku. Na oba we ya na pesa me na wo. Oba nsususu ni subanye. Yen kan krenchire ni pa wo. Ayo, obi wo so wo ho. Hwe enye. Oba wo ne tia. Woni ne koko awo kura be hu DNA ene prove say akwara na ye oba. Still onyan de oye. Yaba Sompa. Ene girl no so don pa ha o. Hello. Obeba odin na o mo odin. Ocho bi mo. Mami ntie wa no pai. O ka se free hin. Macho o ka se free hin. Okay. Mayenko. Nam se me come dey ha. Se bia. Me dey no. Be man me share no to me. One me ire nya problem for my time. Ni me wa ho chi. Am wa ho chi pa. Na me to ma ware ba. Me be man na wu. Na ware jai. Sawari jai me ba na chi e ma so. Na se me ho chi. Obuwa me asa ka mi na one me nkasa na. Nti mbuane kuma bi aduma no stop him. Komanja ntu Sompa FM. Opo mi yire no stop him ya. Na media tu. Ni ni ama so ka ta. Oni yire wo kumu. Afide echu na adem ba ba ya wale. Na ne wo fa bia ba. Na obema no do wale. What the better command? Nam si bien better. Nti afide echu. Am ka chan se me o ka tu ti pata di. Ni pata di ade ko. Nti echu nsane ade. Ni so afun mo stop. Na me so ka ti wo ye dia me wo. E ho na na yila le voice market. E dia gu be ma ko se me na no ware ma ni ya kan o ba. And then I'm worried. I'm so daddy. Don't mean worry them. There may assassin or catch me. I can not 4 years. Sompa. That made me trust. Not see how that you are not threatening. I don't know why I'm not baby. Because some began after the family. So, yeah, I didn't me trust. Na many in hood. My Mr. Carmen, we are principal out. My Mrs. Simon number, they are doing now. I may have them. Then my wife. Mo. We can't say the video that over could never so or mobile much at some and slow of Mo. Miss Madison. Nyami shapa. Okay. Mese emfa ohiane ahokyere enye de okrampe. Makona to yenkasa. Obeba odin ana wo modin. Me hu je baba jina mpe Ai, o he TV ana o tie radio. Yes TV. TV no delay kakra. Nti IBJ na na me kasa, o won from am yenkasa.
Yaba Sompa. Hello. Sompa. Hello. Bacho kasa. Why? O tie no ho TV ni so. Right. Hello. Morning. Good morning. Bacho kasa free hen. Yes, I can see one. I mean, I was coming to hello. 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 Good morning. Good morning, sir. Bacho dini baby a kasa free. But you friend could you free. Okay, mami ntie wa no pay. Sompa FM. Hey, ene de mo fan cheme na ehuma ni nim wa me kra. Right. Yenko. Hello. Hello. Obo di na obo di. Okay, mami ntie wa no pay. Hello. Bacho me te on kakasa. Na pedi. Monsieur Braviana. Monsieur Bravio. Thank you. Mene Brana, ya look at him so pretty. Mene Brana, tonight. Mene Oh. Okay, ene wo nkomo na ye di ne ne me pa cho mo fa ncha me. Ene wona me no mu di nkomo ye de ahokyere nti wa take decision bi a wanu ne ho eno ho nkomo na me di na no. Hello. But you be din ana o mo din. If I show you bit me. Okay. O ka say Maybe free. good morning. Sompa. Okay. Mami ntie o. How you doing? Mami. I'm over there. Program never friend. That's just my phone. Me da say. I should be to me the Mukura. It's some sign. Oh. But if we are saying, I'm one. Emma for first lab cancel going. One minute now, oh, you know what they were doing. What's and then I made in school. Not with a service and I was man. There should be who you know one. Wow, I'm a minute to him. And I was on another time. I'm a mechanic. I said, yeah, me and say, my son was not on one. Asa me mesoma wo ntimi wo ye na echi na na so be lo so me chi hitu na bi di dai na kan ba bi tin eti ama na person no wo practice na nya me sa Sompa FM da ya nya me ni nti so me problem so something na nka mo Nyame nka ho pa. Me se emfa ahokyere nya de wo kra mpew. Hwe. Wo kra pani gie o. Sika no se nyame ya don wo ho. Na wanya bia. Aba se nya no na mani gie. Hello? Hello? Good
morning. Good morning. Yes, sir. Obo di ana mo di. Bacho. Me lemi. Bacho kasa free hin. Kasa free ho. Okay, mami ti. Bacho. Ahun sendi me nya obade atna. Na kasam ade. Ndi o ti min ko do kuku oyo ni kulum. Na yan ai ten kwadan. Ndị dị na achọ no ọmọ abede kwuru me apa ma me so. Nti ahụ ndị ma akọ matụ na ma. Ane mpetimi but ela che no ma hu se bwa. Ọba no na se dokoko. Ana wo dokoko ni ye no wasan ji koko na pamo. Ma pa ni afọ ni na. Nti ahụ se amama ko. Was the case in one different kind. Actually, they have a brain. As you say, Obano and energy to corner. Aja Kafra Wati. No, Melasi. She, ye wa hu kire bi wo ha wo komwa. Wadwen ye se ade na wo di yu hu ano no. Eno na ekọ solve how. Eno kura na esan ba bedi e helpy asa be to wabrabo so. Anopa me se emfa ho kire enye de wo krampe. Emfa wo hia enye de wo mpe. Hello. Hello. Bacho, obebo odin ana o mo odin. Bacho mi mo mi. Me bacho wo kasa free hin. Andima. Okay, mami ntie wa no pe papa. Bacho mi dem ni broken heart. Ana ma mi tuana mo bi. Broken heart na ma utu na mo bi. Broken heart e ma mi ko ko fa about so. But je mo fa na me pe no. E gba e se ni ibi kwa no. Se je no mti ni bibi. E mo ba. Se je ha so ba na ba ko fa fru. Se oba no wo hen. Wo fa fru. Am ni nda so people. But one kasa utimi hu se wani nyi oba no ho. Sa. Ye do tu ha ti ko blu no. Abusuya ahokyere na ye ka na nye se esikasem nkwa obi ho akire no. Ye ka situation ho asem. Na me ka se do tu ha ti na me e na mo. Bacho Kevin mo fa na number ma me. E wo se ye ne o kasa na ye council why na ye hu de be ya fa nkomo yi ho. Ai. Wasem we no ye ne obedi nkomo. Ye be boa wo. E be ye why? Imati. Bacho ma me musa wasem bi oba no apart from wakoma enni na chi no ni su ene ne ban te say na wo treat you. Dia se ni pa di ni na pe ni bi o mo ante but asa ni ko me han. Okay me pa cho ni abure ani nu abure na se broken heart na da so chew o da bi se dia ese de ni ho ni ho why na yi free mu oni ni na ma sa de no ibi kwa ni tamo ya ka de no ono so be ko ya mo no at when you mind set no akwa no wasan ba wo ho o so wasan ba. Okay me pesa me ami ni udi nkomo ba ndo why na okay train na o kedua bo bi ho asem me pesa me ni udi nkomo kakra di ntini ya na obodua isi akwa yo ni bi abdubia ede ni ko ni ntino me ba cho won oburu nnua na se grofo won chen ya na oburu omu nnua yo ngata bumbida we ye ne dan enam ayo bana no pese ko sa ba no
na so ono no to for me watimi abehwe na se ono so akoma bedi mo nti obi aso mpa ne nan am say our temper issues na kuma ha no ai okay me pesa me no di nkomo mo fa na number me from ye di nkomo ne ahwe kwan ye befa so why hwe enipa woko broken heart musa no a ho one way enipa obeyiwa free mu no 90% of say one ne be twin plan and be tena ye high obi a wanya broken heart bi enipa o consoling no the probability say obetimi no watena ye high na no ene ma bebre taking wrong decisions sabretie bi mu no yaw na wo kom no opese wo twetwa yaw no so ntem but me say forever is too long to be unhappy. Yanko. Hello. Bacho, obebo udin ana o mo udin. Na bi o ka se free he ma me. ka se free so shi. Okay, mami nti o me redafo. Na so ma to se be me o ka se free ya. Isia be ma na musa. Ati ya tu ni na kwa traditional nche na bi so ni bi a chef ni na ba ni se bi na kwa kwa nche na kwa kwa ba se ni kwa so na ti ni ga na ta kan kwa ka ka se ni na se afi bi na ka se ni se bi ba ni ya ba ba ka ti chef ni ti ni ti sa se ni di ni e che ni na ni ja ni ba kwa so na ba na ile business na hini na sama wa time the big for 2 years ana na chishia mtu kwa kwa hiyo ndio kwa kwa nyingi na ifietu to asem na na ya ni so ni bichi ni kwa hiyo ni ndio eni ya kitini ya hana ensemi kwa ni kesho ni ya ni na ndio ni sasa kwa kitu sami ya na ni shasa me dani ni ko ni chia ebia ni sami ni ni tanti ni dani ni ko chia nda kaso na na chi ni ya de ebia entisa odani ni na ento ni na enno ni die bi kwa ni na na tanti ya da kama ni 15 years ni so ni dosi bi ya ni so a ban that so that we can in other so we are benefit and so really say don't and so still, can you tell me if these external media the talk and the time when I'm making a teaching like we don't. Okay, me say emfa ho kire. Enya de wo mpe. Kwaku benche mu akwa ba. Ejo ayi. Hey! Bibia bo de. Nyame adom boko. Sa. What are you take decision bi da? Ayi. Aho kire. Ma ye bi da. Ene wiase na ye wono nso no obi enu obetumi aka se omfa aho kire take decision da. Okay. Try me ba. Mr. Mab, tenasi ye mame. Aha. Nedia ya boron samsu. Kwaku se de ben. Me say, ewiase na ye wono. Obi enu obeka se omfa aho kire take decision da. Sa ma ye bi. Na ebi on ma ebi di take decision papa ebi nso de ko aho kire na bi.
Nti ahokyere de se wan dwene ho mienu ansa na wo de wa ahokyere ebedwene bibi ho a yeah abi eya na obre because se wo de dwene ho no o dwene ho akopapam ana o dwene ho akoboni na se ahokyere ya ye ka ho asem no obia ni ho mfa ahokyere nteki decision da obia ye bida impo ye mpanimfo motete ye kuta so ikura omo de ahokyere take decision bi ama na omo tiri ho tim fifi ma wo so bi pusu ma homa ma me kodi pakoro ho na menhwe ebia na ono de omfa ahokyere nteki decision bi da hello Pacho, good morning. Good morning. O ka se free hin? Pacho, me ka se free hiawa. Hiawa. Pacho, e wo hefa? E wo wasama. Okay. Ma o odin ana o modin. Oh, membo. Okay. And then komo aye di e bi ato wo ho. Pacho. Bomi nkomo. Pacho, na me ne be ma bi wo. Inti mene ni bejae. Inti broken heart ni mu. Na me di shia be ma bi. Ti no oboa me a na me kasa. Said e be ya me free broken heart ni mu. Inti ebe ma mene no kura yinsen be mu. Ama sesi a me no kasa no yawo. Akra na ko 2 years. Onya opeso obeye me ho ade. Me ye no de nani. Bet odoni ni ho. Nti ama sesi ano me hu de me ye. Pachauti pa. Miti o pa me dofo. Ama sesi ano me hu de me ye because na odoni ni ho. By ayina me ko mu no ne kasa no ne sa na ema no. Tina esa ma ben no. Ana ma say ne ba ono no de be man de me hu se opeme ba men eni ho esi anso e ba pie na me pacho ye ho hwia e wo ho minim se ebetimi anyina because wa try me hu ade a ebetimi ama madon ba o so do de o ma broken heart na na ba ono awale but no kwene say o san feeling no aware nso no ya na o kai no aya me kai no because ono na ibreki me aish ama apart from ono no mi shede nyambe me bia me kasa me timi adono mami ena me no din komo why Pacho mo abrantie yi a obeyi wo free broken heart mu no oni na setena mu no sign wo treat you me pacho nene na setena mu ne de eye because me wura busa na ono ne me kasa ya no o ma mete ase se ono no ye masem but ohume no wajai okay by menu na odono ni o mano nti ama sesi ano menyemo ya no me ko no na me ko we nti no opese wo ba honom no abaye me ho ade na afi medi na chiaba oye mfantini na afi medi ma chiaba but because of sa odoni ni honiti me dwane free silim na maba wasama mu a me ye adwuma kakra okay mame to boase ene me se me ni udi nkomo why aha ya na mo ye odoni ni ho sa odona e din a say na wo describe sa odona eni ho many pano say because dientia me busa sa question we no hwe akono ye mfa nkwa wade tie mi ye pa be ma wonu tim woni jimpam ne styles ahodo ene ho ahwan no eno ye mfa nkwa wade o sika ye mfa nkwa wade ahofe ye mfa nkwa wade oye tente oye tiatia ye tuntum ye kokko ye hwan ye mfa nkwa wade ye di suban ene kwa wade nti na me busa o se
Odona o ka ho asem no. E say na wo describe that love na odoni ni ho ma no odoni ni ho ma no. Say na wo describe wo de no. Oh, say them be me can say. One say obe bia na say be me bia no. Obi be so but nipa obe kan ebe tacho obe hu ni say bia nipa we dem betime na na ide etu anam. Okay. By way no na me susu me nsem ho kire no oboa me ma me firi mu de. But na say bia odo se me ne betena because me ntiase ne se wale de one ne betena forever. Nti se nipa no ondo na say bia nti ono wudampo a onye ni jibia ho. Okay. Ene mpacho me nwane mane hunu no kure wo ho kano kure che ne se eja e wo mu se me ne wawo nanso no odo ne ni ho nti yentime waso why I'm can't akra no be hwe no akra de any responsibilities for her no and there was for her no but me kofi ai bi jam me ti hoyi se me nua ba no na me tufo se wo kwa wade aga me ka kiro se ware de wo do me se me kwa wade a de ono do me na me kope no o me pa chew nye de me do no ade we ma nipa pi aye mistake de ono do no will never hurt you odo onye wo boni o na de wo do no he ona ye wade ebekum ti se mi tu ababa wa bi funa meka kire wo se ware de odo no edin so obeye wade ama na hawo because bibi hawa e kano e koni nipaduam brade ya na yedi ye ho na se na me no obekom no na be ma ne do no ye no nyina ye ni na hwe ba bi o no kure pa ne se di ono mpe wo mfa onye hwe no ene ye ni hwe ho wo sia brantie bi na ni je ho pa but o ex bi a we are ye kan nipa no wosan kɔ ne nkyɛn sei wo bɛsan man broken heart wo fa anya hwe enso no wani di na chi enti me don no hwe da bia me se wo se wo do bi na wo busa wo se ɔno wo do hwe ade we ma nipa pi ye mu bi afa ne ani abie woni mamu da bia me ka kyem ho se 10 years back 5 years back some worry yan come flop it because enima bi ho ani enim nyame na ya adom ne de ho abom panimfo bi ani adwuma ya ya bewura mu ne nsem a yetene niam a yehunu ana nyame ama yehunu mu abie ye ni wani ma bi mu se nyame bie wani pa ma wahuna koma obi a wose na me don no I love you di adwini bi ni sadi osusu fa ho ne sadi onsi mfa ho nya hwe fa na nyame bie wani am ohu sadi pa na nka be ya onwanwa ti anope metufo me pa cho ware di odo wo ate aish Allah walai bentie boss se wo hia wo ba wo do wo ho awurade mu na hia wo ba wo do ami sister se wo hia be ma odo wo ho be ma do wo anaso ba do wo ade ye tantan wo ho no me ba cho onhunu but na dwi nyina ne se ebeye yie ho na dwen ko wo bi fra me hu me ma me nko ene se nkomo we nko ana medi na ya pon a momra ye ni nkomo bi ya di hello good morning o ka se free me pa cho o ta cho me bi ka se bi Faudi si ma me dofo. That's all. Now, first I'm a machine that we broken heart. Oh, very good. I'm a woman, son. It's a very short bed. So, overnight. And the man answered, I'm not like it. You have to know. Maybe they said something.
Blessing problem. This scheme, I do not make any no, just show me no, or times. But no, a dream, no, but for me, transport, we have no far and force. What said, I remember my boy, my cousin, some first one, you pay money and it can last. I said, yeah. Blazing problem to the academy, I have done some of the English management. Well, come on, was there no one to be. The little marker, and one will be never see your mother. Any money, I think that the fun man, you should find off the phone. I wish I should go. Sure. After church, everybody more. When you follow the way can happen, that's the children will be. A big money, but money, what about that mama can meet with them. Come in from her. What is done about? What's done about? Ha. Mate. I some more. Well, and somehow. Mami tu nipa fo ene ye ka kwa ha ne yakwa kwa ha edu time bia me dono no bi wani na hwese nipa no so dowa broken heart ho asema ye kan no bebre so ko broken heart mu a nipa na obe console ne de probably this one na betena ye high but out of your money mu no ene ya ho kire mu no ya me ani na ho. Because decision be a will take biano. A bit dunya. Say one money and now and take good decision. One man ye brimua. A bit dunya. Young co doctor, Mr. Mabasre. Yeba to uncle Mobonoso. And woman pusua na e pusu. Me say. Anopay. Mini shade the mauno. Me pacho. Me be tooth. Say. What are your door? Why? What they say we need dumb many panocram ponwa or no don't you know they warren. Now you call me and thank me later. Eh? Or draw more can one seminar conoquaku. Eh, cono. Yenny nana yet do say do. Eh, never be any pan of the yo. Na wo wasonsia swansan ka be hu de mu duro unya nhia hwe na wo prasa na watwe a o se abrante bi kwa na ewiase ne style ye wo de unim de ehye ntuma hwe na wo no ai nyizo kwa ku enya sam kejo ade ya so wa brikiri ti do eh na boss unim se nke wiase aye wo ekura no ka mema na edo okay. Man edo by man wo munimo. So who say be man edo na. Who ni so ye Jimmy for. By you see I want to man edo. Oh. If you ask na e wona on, say what you obi asemase a. What you obi asemase o say o ye temelele. Sa. Udo obi so a o say wa Jimmy. Wa Jimmy. So but media me too for. Awade na bra o kono sister awade na wo kona o pese wani kwaje e wase no ware de odon wo e ma mi ensa bi wo abrabom bra bi hwe mesisi a me kan wasem ne wasem na me kan o 3 ladies e wo abrabom wadwen ye wo se de wo ne da e wo de pa no na wo do no e akono
but baako bi nso no won hyɛ den nim style yi saa but nani ko ho pa ware di odo why obi o wa on oye addict sexually oye addict ena wakohia enipa a one no so ni libido sem no hia enti so mu hia mu dia ene ekoyie ma no pa eno no de don't know edu time bia o obi sai bi je nware sabi ye nware yo so ya twempena pen sa empena no ya twi bi pen sa enti ye kasa yinim de ye ka ya wari agu awu kogu boss na ayo mo kasa asem na me ya me doubt wo mo enti dabi when sua de a be den ehunu dabi enti to won wale na so wasua de no no odi eno kra de me mfa enti me ye gina me ka no kre pepe maka cho se me radio ni TV adwuma me ye no me de no kra na ye adwuma enti me baabi a matifi adwin di wo hwe me wo zuze me nimpana bra dabi onti mi baabi a matifi adwin no enti me nimpana wo obi tiri sani yon gongo tu yo na eti se ye ka no kra tena watie ni enim de ye ka me ka no kra enese ye betuma san kra ye tumi nsan enti no mo enti dabi onti wo hwe abija meti ho ya wadwen yo se me nware enti nti oba na machi ma de nchen da bi esi ti ye ka no kra tena watie de ye ka no na ye nim de ye ka you will work for 10 years in terms of maturity. You are not being matured. What you are doing 10 years ago? What you are doing now? To me be catch na say me say. Se me mfa oba nwura wade mu da se be mpana ya twe bi da. Oba da ya ti asore pen. Di e ka no kura kire wo say opani ware di yo. Why? Na me dono na ya kono. Wakono na opesa udi yiyi ho ano. Enye do. Eduru bere bia ho. Bibia anya ya wo wiase. Se wo do ba ana se wo do be ma no mfa onya hwe. Bibia anya ya wo wiase. Se wo ne wo partner te, opia bonte na obi ahu na, abije gay ho fe. But unni asomdwe. Unni anigye. Bibia anya ya. Se wo ne be mate. Na wo pia bonte ko seresere kire nkrofo bafia no adane kaka moto bi amawo. Say emfa ho kire bi. I don't want to be too emotional this morning, but I want to speak the truth to you. Please be vigilant. There are people that you think you love them. Yes, it's true. You love them, but have you asked yourself if they also loves you back? I mean, you feel you are so into the person. Nipa na also don't know. When was the last time Krampoa obusa osem ho kra te say? Even what can wasem chen kra na and said anya na sem. Number ya frame is sa ma mintie ne kakra na menko Mr. Mabo ho enen komo wi ya na ibedie. Senso ye koba na besesa ni nyina onyame ho. Mani agin komo yo. Hello. Pacho, good morning. Good morning. O ka se free him edofo. Okay. Mami ntie wa no pe mami.
Janet. The woman tell me, we see you black and I'm doing the one I'm doing the passion. When he said, let me put them. When I make us come to the end, the woman should be the other half. A watching of the training. And the real as an account, when person would black the direction. By saying the people, I want to be a good dinner. Let's have the feet. Now, you get friendly out and that to be. And then I only to have them or the carbon victory. I'm a little carbon, not the some of the can you do stop? I'm sure I want them. Then then you is a video very educated also we are seeing it. So we can see that not a real. So we remember and they were so okay, the woman. That mentions to be but my super. We need the amendment. We need the amendment. Oh, then you want a minute. Yes, it's true. Mommy, you be too for what? I was saying, September 22, and I pay Mechiao, Oshame, US. Aye. September, Utika Kakawati. I have made you, don't pass the secondary. And I pay, don't pass the secondary for you now. Mechiao Bibia, why? I say, I text her, I say, sexy IBJ. Sexy, I say, sexy IBJ. I say, hotel another day, I say, yeah, man, award. A Deuce Collections, and a Sheme Atadie. A Deuce Collections, and a Sheme Atadie. Kwaku, a summoner, I can know. Boss. Meraho. Yanko Mr. Mabo Homra. Mr. Mab, Memoaquaba. Did you see, and I pay my too emotional. Because decision be I will be taking here and war bressano. Say Sababa one, Nanka, or single room be muta. On 2 quarters, Abe Manaso. Sure. Say, Utimi afford 3 square meal. Na make when ye Jumaki to a be, yeah. Hey, your baby, wha Sabi, ye memo. Sabi, ye general so. Na, Osho baby pa. Bema be bunen in tia. Koya Juma office be pa, won't can't mean son a pet. Me say, and fa who children take a decision be. Would you know, say, when you're 40 years? Bema Mantino, Bema be a baby, and over Fanasa, but of Fanasabia, and your Abrabomo. Radina go po. Fanasabia, yo. Ha! And I make a catcher say, what's so done, yo? No, what do? What can I say? Na Kofi Abidjan marry you, Kofi Abidjan marry you, or Penny. And I'm saying something, what ain't me too for now, so winter. And you were banned, I'm a chipana. Timmy, you have no abandon solid. It's ye new or banning me, man, Temasem.
Unim experience I owe on Pranachimwa. Kwaku Bachia the tail. Kwaku? Boss. Unim experience one Pranachim. We were pa. Now broke out and childa. Achimada. Eh? Broken heart never children. Ye be at you. Your friend be internal broken heart. Me see me broken heart to chimney. Me two car, me driver to Sadia, and from one of the car. Yeah. Now, you say Nipano, oh, Dono, or no. David. She, you'll be a while, or crow. Or no found a bibino crown dear. Yeah. Young Commiss Amabo Homra, and I said, young one is Pusuno. Boss Aquaba. Yaura. Ah, never be able for dear. A crocrim. Now, so what take a decision be Sabiana? Decision, dear, take a bench here, kind. Be anyone on Fabi Sada. Ubia Fabi, I won't tell you. Sir, I won't tell you. Would I won't tell you? Deep you know, also. I won't tell you. On I won't tell about so. And my wood me and Yamabia. Say, and now chank I won't. On say, I won't tell you petty restitution. We move. Say, Yamiam Bamua, Edim Pa. She, Missy Babiana, me coye Jumabiana Joan. Koye Juma Copeka Crabbe D. Na eneno. Sa me hwe said na me sinna na dwosa no a. Se me ya na me suro. Se say ni pa ho kire wa kokoduro kura nso nko. A different too. Yeah. On say about so a e ma we ye niema bi a like say nya ho kire a enka ho nye yeti hey ho kire di nipa bi a situation bebremu on say de bia me ka se enyini ye ka se obi enyini a enye mfie nko a o Debbie age dey say just a number obi wo ho a experience ekuta ye e bia wonya 50 plus 60 plus wonni say experience ade ekuta ye no e ka se be ka kire wonni niema ye ne ehunu o wiase me timi kan se me no obi ebisa me se e professor o no obisa me se wo mfie sei na hwe me a ye wanyiri ye mu bi ye reincarnated babies o so munim ya kwa ba o omunim ya ba 3 times eti enim dia ko kofifo ano pay me tie bibia wo hwe me a wo san so tie me eye Mr. Mabu nie ewi papa say oh se se mahu na no amanfo say wa sesi high video se ma bodji se no na kama mema nkunu ba ko wate kama me ka so mema obi minyama obi ezi na no ma me hia wo say abodwi say asawa o se kwa me do be advert se me your brand ambassador oh sir na juma ya wo ye di me be your brand ambassador eti abusuya se wutie me anopai na se utinwi bubu ehwa wo trase utinwi tumi fu a enku ba akopɛ na mekamfo me to kyene nto bi anka sama pampa mu mpae enwi papa nie yakofa enwi de aba enwi na de aba ni nyina ne se eye the magic product de aba wo de sra utrim se utinwi bubu ehwa wo trase yenua no ma no mo meto bi so pese wo gina utinwi ma utinwi ye kama nko ade a na no mo anka sa mu hu nwi a me de ba ha mo amu se enya week mo amato bi nyina no me kasa nya media ni monyam se enche mo ba bedi adanse that's right I be jori me de wom sister Adu Sandra owo aboa so okay na osanso eton niema ewo swami market ho yeah and of frame say ohia kakra bi dia start oye adwuma de nso asam no aka na comment no pese ono nso tobi adwuma no ono nso pese ono nso oye adwuma no bi me de command no Tuesday yeah Thursday no aframe ya ka say asa waton ni nyina manasa obaton enti wo a wutie mi anopai enku a enso to enku a eboa wo akokera ba enu ntina me so me di adwuma ba kakra bi ekuta obi e fabra wei ne bo onye din 20 cedis pe oba mi tu a mitu mo 15 cedis wei 30 cedis mi tu a mitu no 20 cedis kasipai wei kasiyi eye 50 cedis mitu no 40 cedis na anopai ukokopiem ewo Ghana ha ba bia de sese hu no ejin trene na me ko pristia na na okoya ade okay na obi frɛ me enra se na no me hu me ka no pristia na me obi di achinji nipa no se maabo de am agya ye dadaada na me se yenjai maabo ye adura munim dada no se aduro na ne
ɛsan so apia santeman mu na me se de hwam no wa hwe abeti adi o obata tiare ase ehwam pa ase chewing gum na me so won tetenwe ehwam pa akwada timi use yes timi use obi atimi use bi enti wo ye hairdresser onye adwuma na so pese wadwuma no ɛda soronko ɛyɛ kama nko ade a me kanfo nkun ɛde ama ɛno ani MAAB ukɔ baabi na sɛ oyi eni ba ku firi wa ɛnyɛ no ɛyɛ MAAB ɛno ani map enti ano pɛ sɛ wotie me na sɛ bia ka mu na wote ana wagye number yi sisi a 0242 86 05 39 0242 86 05 39 ananse 0207 81 87 72 0207 81 87 72 seka mu na wutie me baabi a wo bia no ofra box ahodo bi apabia de bebrɛw tobi ton cosmetics for no se wabie enkun shop wa wo de wo se obu asiesie triwi omo pampamu apa omo penwi the lord is my baba for no any man on pesa wunya nwi no abrantie nya 30 years ni triwi nyina pa ade ade bra wo hia maabo ma beboa enti se wo ye se nipa no a mesrew anopai betobi number no 0242 86 0539 ye wo ohwim hwidim ohwim hwidim me kire ni yi ohwim unya school junction babia ye maame nyame fa ne kransi Dr. Grace Blood babia na babia ne hospital no wo si junction so pepe okay no for taxi usu ko hwidim usu wo last stop no no ɛhɔ ne yɛwɔ hwidim last stop oba on sabetumi aka Mr. Map na aboa na ukopiem ɛwɔ adum kejetia PZ to watwa otumfo statue no a wodu ani kyesa bia kɔ Hello FM fo hɔ no yeah won sabe nkum so bia force fo ni gina no wobɛhu sɛ global sɛ wa ɛwɔ hɔ ai sisi waji bia gu hɔ that's right a wɔtɔ nya asɛm keto a ɛno afrɛ no wɔsi Mr. Map wɔyi ni dia ka kra bi na asan o ɛnso tɔ enkui ɛnso tɔ enti sɛ wo shop a betobi koguo that's right wo yesuku ni a betobi wo ye bodwa betobi me ma me Sandra du asɛm wa meken wo ye adwuma ɔwɔ store wo swami home market wo bet obetobi sa no ɛwɔ sa me de ka ho o say menyam susu a me de kwa akotwa ne sɛ swamifo ne swami importem ho nyina no tiew no mo hwɛ wo a ɔmo kɔ swami market ho a Sandra du ɔmo sa betumi akabi wow enti no babia wutimi nka bia no sesei amanfo agigi be nyame anda Roma ekoso ukwa China mo atonsu China mo a eguo se twom unku nya China fo ne nje nano me ne benchi ye kɔ hɔ ye kɔtɔ curtains okay ye kɔ ye na map yi gu hɔ no mo nam sikwaku map no ne gu hɔ no ya egu enti mo am wato nsu aputuoja si wia ne mpotemu wa mo ben China mo ho de nyina asokwa mo asokware ba bia wo ben China mo bia tutu America okɔ hɔ no ma ebiguo ebi wo China mo ɛna afi so Ophelia Cosmetics nso ware kese atwoma wo biagyafo fufuo ma banya dankwa amefo unya dubare kese ba bia subampa radio no ɛwɔ no a that's right o se ope Ophelia Cosmetics ebi wo hɔ sanso so na boko wodru boko krom boko American man sport ye ma me ataa ne kunu na no no mbaji bi o se nku na maji Mr. Ma be de koboko boko fo nsusu hia bi enti se mo am wo boko nyina mo fo mani nkyira American man sport waji din o ba bia me kan station wa American man sport ukɔ hɔ a won sabe tumi aka bi me wo fa se ba kon so wo tech apiedu ye fe na course enti mo am wo tech apiedu ene achena ne enkura atwa ho ahia nyina mo fo mani nkyire me wo fa se akoso wa piedu a anopai mo kɔ hɔ a mo nsa betumi aka bi okosku na wose ofa me pese so meji biton no so waji bi a oton obeji bi one box obremi ska so fa me pese mo ska na meji biton that's right enti mo am wa pie du nyina mo mani nkyere hɔ me ofa se akoso mo kɔ hɔ a mo nsa betumi aka bi o frɛ me a o nsa betumi aka ne number ne kama pa ɛna Aisha mama Aisha so tamale mo am tamale nyina datayeri beria muduru hɔ no mo a mo nsa betumi aka bi sanso so ɛna mo am takrade sese wo se ye takrade fo afrɛ me sese bia bedu takrade asoko esaman ye asoko esaman maame konadu
ɛno nso so wokɔ hɔ a wo nsa bɛtumi aka bi saa nso so na Heritage Beauty Palace nso so wɔ Kwamo edwo so sɛ wɔ dwo so Kwamo ɛne nkuro atwa ho ahyia hɔ nyinaa mesrɛfoɔ ani kyerɛ Heritage Beauty Palace wokɔ hɔ no ma wo nsa bɛtumi aka bi kɔnɔngo nso so ebi wɔ hɔ sɛ wo amɔ kɔnɔngo nyinaa mo pɛ bi a mo nsa bɛtumi aka saa nso so na Madam Cindy ɔwɔ bɛkwae ɛyɛ amanse Rabank n'akyi wɔ na Miami Kroma Santi Bekwai Madam Cindy ɛwɔ hɔnom ɔbɛkɔ bu sɛ hairdresser salon bi wɔ hɔ a ɔno nso so wakyɛ bi agu ana ɔne ne kunu na frɛ na no mɛma ne yɛ adeɛ bi na mani gye paa mɛbɔ maba so mɛma no frɛ sɛ mepɛ sɛ megye bi ma me yere ɛtɔn megye yɛ adwuma na sɛ mɛma no pɛ business ama ɔmo yere mo ɔmo pɛ business enti woyɛ bɛrima na sɛ wotie mi agye nkoni ma wo yere ntɔn oba na se kakra bi ekuta bi fabra mo meto bi ma abode eye nko a se obi tirinwi bubu ehwo wɔ ne tirase ne tirinwi ntumi mfu oba ne mu ha nyina ayi ntumi mfu a waye pem waye rasta waye bread minim etira waye a ntumi mfa ma abomfam ma abode eye pomade for all enti no pay se wote ka mu na se wotie mi asanje number yi bi 0242 860539 and I say wotie me radio so a di number yi bi mesi so 0242860539 me wo life enti se me wi a me ni mo bedi nkomo wo fra number ba ko na etoso me na wo TV ni so na wo benya Dr. Alaji ono so no bedi nkomo enti anopai dudu bi a wo pe bia no bra na IBJ ade wo mu ni obi wo na so frɛ wo a obi so was sending ni sika de ma wo abedi sika no to obi wa no osuro say nansi me send this guy and na hwan na no ma bi mpodi ono afita kra de bi hia me wo so send ni sika ma obi na ni bana disika no pa cho me ni usika wo send 1 billion kra de ba se wo hia de drone be braw yeah metna afidie so aka kofi abigye nya kromfo enti ni nipa yo ba ne nkyɛ nya kromfo that's right panimfo se kyerɛ wo yonko na me kyerɛ osuban enti no nipa na wonim no brand no enye brand ketwa na sebio akwa kromfosem enti anopai se wo hwɛ me a me sanso so asisu biem ukopiem e wo kegeti a onsa ebetumi aka bi bebia kasa bible for tagina ebo omo activation e ho na maabo ye tagina okena ukọ e ho no mo a bibia nso so ebetumi akoso kama pa enti no maabo ne de sesei enso to se wo pese wugina wutrinwi abra se wo pese wugina wutrinwi a wo ye natural me kamfo ku ba ko pe na de ama na maabo no ye wo enku ene niema hudu bebra ye di ebedwa so enti se wo ba na beka wa asam kyere me se Mr. Maabo o hawo ni amane sei na mi komu a eno ane se beka e be ma wa pampamu pa mentena se ma pampamu mpa apampampa enye ni na yare obi wo se yan na me yare mesrew bra na beji aduro obi wo so kasa fa abobise ho nanso uni abobise ma menka asam kyerɛ me se da alaji be wura ha no mu bedwane me na me mpese me gina abobise e bi so bia wo de opɛ yes na me ka asem ya kyerɛ minimo obi oye funaka wo wuye ne koto funaka de bisi no ma menka asam kyerɛ enku na ye ton no obie nu a wato nku afiri mu aka kyɛ me sɛ ade na me to sɛ me de kwakwa na anya adwuma me ti bi da enku yi eye nubra ahaban chemical bi anim yemfa bibia mbe akoye oti hoyi ne nwi ba kokora ntua na bodwe sase kiti sei me ti kakra bi ne ma na fe o de ne se twetwe na bodwe se ho no obedi adanse enche adanse ne de obedi azuka so adanse kro no so obedi afa maabo ho azuka wadanse oso wadanse ho oso wadanse ho nyame ya dum anasiko afa maabo ho enti maabo de mo metu bi na mo nkoto nice one se uwe krom so ye bodwa wo market efia wo mu mantamu awo ena young girls no bebre nshadam page ma o satna o kan sembi obi wo ho no mu a na ho kyere nya bibia o dabi bra na ompe bre obi wo ho no mu a se o so ade ana se o posti ade kura de ato ne starter ka kire obi se mpacho sei na meton e ne den beji bi koton kakra bi ekuta obi abra yeah ye ma obi aton kakra bi ekuta obi abra we box on 1005 e she makoma ha 100 we box no ken eno no hye wo ha no oton wa sai na obenya
we me nsem no me to ne 20 cedis okay na me to ne 15 cedis me to nkra no a me nya 5 million e wo so new wo beto akoto a me ntimi nkyerɛ sɛ price we no sɛ odege me nua ba watermelon oto ne 15 cedis tamale oto ne 18 cedis wo se pese common ntem wo se this week me se abegya another boxes what ya me show na nso tamale fo agye atom o magye atom good enche best to me tamale wo betimi atom wo de 25 1 million kwa ne beta hodo nhwem ho mawie bet me nsem no we me ton me nya 5 million ena e wo so okay we me ton 30 cedis na me ton 20 cedis wow me nsem no me ton ba ko bi amfa so 10 cedis na e wo so which means me ton one boxer 10 million ena da so okay ena na 10 million yes ka keto na 10 million IBJ Mr. Map week me pacho 10 million me pacho 10 million yes ka keto wo me no ka say wo bi kira de wo private school baby na katua kura no 5 million or hey and so ka 1,000 it's not easy to come by anya school kwa minimum nyuma nkrofo ye na o makatua ndu seska enru and so be ka o jibi nkonkoton ade bia ge obi ye e wo city mall kuma city mall manage ye we security o de bia meka young girl ne frame na o tie o se o tie no radio no frame o se me pacha o me security wa me pese me ton bi o de sika ba wa se sika 300 cedis na me man pomedi no keto ani bi te say wa ton wow asa we security o kuma city mall yeah intimu amu city mall nyina mo ntom free no ho young girl no security wo mo ntom free no ho okay wọ́n sẹ́ bẹ́ẹ̀bi a wo bia no betumi atọ́n wọ́n nam fufuo ẹnẹ wọ́n ne mpẹ́nwi enwi ohia ọba de siesie utrinwi ma utrinwi nkasa wọ́n de na wiya enwi na na wọ́n usase re usara na wọ́n yere re hwɛ wọ́n sẹ́ abayo bi ka asem bi sɛ wọ́n ne bɛrima bi atena wudi nkomo yi yeah na woni ba ko bi ti woni na wo woni yi ni free broken heart yeah ba still da so do no na ba ko bi so do no break no ma me ka sem kiro sa sem no similar one bi atome hey o serious abayo bi a mihia no na wonya broken heart me mo ni din ba o hwe mi so be ka sem na be tra radio so me de me ka sem me ka ma ka wasam na gay wono nko an ma me ti ase ese sa odo your percentage so otimam 2% 20% 50%. That's a we put toto. Say me gusu me pesa me kire ne say. Wo dono. Me dono. No so ma percentages. Na we magani nya akokoduru 100%. Hey, o se say die we nya odo na ma me nam se mate. IBJ. Me wo wana me friend anwumre bi. O gina course wo ye come more than 1 hour. On pick me call. Nam se na die ne course yi. Awurade nyame. Wasuma sampara o kara sala. Asampara mentam na me bosi. Na me fra ba we na no aye kwa wie na o peke ko. That's right. Asem o kan ne say mfa na osu. Am say adai from ye muhime. Nse bibi na esi. Adan ya be ma na o ma the broken heart no. Hai. What the asem na kwa akoto obi anim. Jesus. Na o mo kan asem nipa ni be ma ni gina phone no susu nti wono susu. Asem pe fi ma no an say mo mfa nche so ye jimifo. Na katiko. IBJ Syria woni mi say abayo ya meka na asemi be ma nansi amfa na nkosi hwe woni say wawo anya sa be makro no wo ye yeah and sometimes ni ye ni pan fa odo se me to nchen ni na odo na woni odo na ye ka ho so woni odo be ma wayi wa firi wo haw mu abra wa ho hiahia na wa wo ba ko so odo e de na odo metuo me worry bet me worry oba me do no ta oba ware oba no to ho de bia me for ba me catch street me se me po oba odo me sen se dia me don adwuma ye de mpa o hwe ye betumi eku wa mpe oba odo wo ye betumi afa ne so ayisu na dia se wa brabo enti anopai anye nkunkun na ye ton asem a IBJ ka no aye tie ni yie pa IBJ nyankopon na de na ma ye Sunday bia enti wo ka asem bi ye tie ni yie wonye nipa oye bofo me repeating ene hey abofo na bam oye bofo
Oh, say it ya haman ye nduro ni enim ni. Oh yeah. Ye kan asem ye enim ye kan. Enim form. Wo ye bofo. Kofi bofo. Ta ko me kire bofo na yisu wo. Mate. Ba kire wase. Eso bofo IBJ. Bofo IBJ. Du name no. Odia se si ye dia ma wo no. Enti anopa be tonku ni bi. That's right. Bra be tonku ni bi. Obi a wo hwe me na wotie me. Anopa ibra. Na sofo maame bi se next week obedi adanse ama me. Okay. O wa sorry. No tan ti wi ni bubu wo so akwa akotwa. Obeyi su maabu ene ni nyina wotoma na asori man se yin asori man de adanse ba maabu yetimi gina asori na mu nyina di hu adanse. That's right. Wo ye sofo a metobi nkoma wa asori fo ada. Ma abiri memmo musika. Ne mmom eya mo mojuma. De bia 122 cities ne emboa. Nice. To bi fama mo no mo nya adwuma. Ndokoma mama wajuma. Nyankopon chiro bibia. Right. Na wonye okese. Map hair cream ehun common na ye di ye no me ba chew ye wo Oshim Shidium. Kumasi Oshim Shidium. Numbers are opus no is 0242 860 539. 0242 860 539. And I say 0207 818 772. Mr. Map train menko. I mesan about one sani apon. Right, ebusani ye din komo. Aha. Ene kwaku benchi ye wa ha. Me say emfa ahokyere ene ohia and take decision bi one kasa over regretting in life. Na ye kan ahokyere a enye sebe sikasem nko a. Mete wase se nipa no no na ono no. Basa wo hwe na uno bi san. Na ni ye bia nipa no edan na di kyerɛ no. Se wo hwe na nipa no ne gye ho aka no kore kyerɛ no. We also wo no bi na untimi ne ntana. Wa mana wasting the resources nso wo ho. Me ka sama kyerɛ wo. There's no free lunch in the world. Mr. Free lunch be any ho. I just hear a yes. Any wedding. And no cross out qua bonsa. And no cross bonsa. So, until bread be now, or to the Sika Mausano, sister Bina. What is Sika Helsano or agenda? Bibi or Hontia or yes, I didn't. This is a ocean. We need to be mana. Hano enye gina nim men hano mama nkwa homa no so biem. Hello. Yes dear, obebo odin na o odin. Acho medi mesi kakra. Okay, but o ka se free hin. Acho mka se free oboase. Right, mama ntie wa no pay. I be na de. Ma sam kase pa na wo sano. Sa? Mene be manichi na aibi gobeje di se obi adane de be mane dane de minsumi dame de Ademu ye waiting sana wasre na otindi pie edin komo ne menyonko ma din komo oba no wo muna no abetinasi nti kamera se fi ho na yetino abontin ye pia ye din komosere nya be se de mupe on kasa me ho me ba cho oye ukunu ana won ne tekwa meni ye nya oyange me ho ade na meni na wo ba ko a meni neti na yesi me ma oba nfa me ma phone na die na oye no ene ma me se no ko fa the phone da ko no wada ai bi gobeje di se me yonku ba ni ketu testify ni phone so a wo hwe ni din ko mo sere Kese Misa mean kama semu wa bontin nti obi efisisi bi abema ne tie no
me mantem si anko for respecting no. Nti nka ene semi ho. Na yemi ni today. Nti ade ba bom so na die na ne yemi no ba kasa. I begin to organic deal. Me first starting and the mother man hear me as I try me. Me wo ya obi ada me de won kasa me he. Oba wo kwa wa ya se de mani pa. Na oye se de mano do me me hwe ne ye bi a won ya na se bi. Obeye won pa. Say bigi. And dear, my friend was me see dear Muku Pan and I did this after my name is Mammy, obey you what? Matty, now be so. Every time be I now from me who come how to me say, be dear who come no, what me at now home quanina. I begin to him na. Adena kwese sibia be manage yelo se wo kana sem tire bi e kana ojeri o kan ni nzimbe efi se sibia wo tie no ni sibia wo tie eni ko fodo o mo sem ba manika na wo ko kasa obi be kasa bia pese bi be manene maase. Sa ndi umpena ni mgwaze wo ho ayi me pese free adie ni na adie na koye se wo ka me ma me se an me de bi anye ena me se we na wo te hu anka be hu se bi atie ayi bi je o de je di se ada wo ni se wo ba wo nchen no beda wo be ono beda na me pacho den na wa free dan a on ne dem no wona wa free ho ana on na atuo ai bi je yin na no da do ya wo se aya ya disturb no fi ododo o pese wo da wu nti menda ada mo do so na mo tifie ho da bi o ye tre ono mena ne small boy na ma wono no ana o se mo disturb no Onya sure say any videos here this send in ya okopa hwe ho ntina wo se mo disturb no enu na bi me hu ya me koka ho asem ena mi se mi si na oda baby a yin si da e baby mame oh we fra homa so enema bi say no kwaku yen kan okro nchire ni pa sister wan hwe a adwendwen kura be kuno nti abusu etena ho ma sister ye wuwa wie ansana yakosie no anasa de be adaya o kana sema obi anjindi na ba bi anyoy he it's high time as ansem bi adi ye ho ano no bra me de me mama hami o pay yes marriage is to be enjoyed but not to be endured. Yes we buy be ma seso boafo enipa nti a wodi obi be kan wabra bo ho yese e wo se wabra bo timi ko nanim dabi me ma nkume osofo be ka kire se tobo masa se be kun atwe ho me de me ka no kra kire wo ubewu nkwase awuo asa kobo nsem or in the name of Bema or in the name of Oba na me person be wo ha na me papa ye sofo na Bema no yusu papa wani so how now the same be you ho no me dem matufo mame san kwa homa no so mra
ade no se enye emwa ewi ase ye yu ba bi akoma bi na krodo so entra fa konye nim guase ewi ase wo bi pa wo bi pewu. Hello. Yamu bi ye free baby ba baby wonu mi ani giagia ore o te wo se su sura ware gya ekora nya ware pa. Men ka se obi nko gya wade ba de me ka kire won se si ye be ku de yampa chotu hofo na se wu awade na wen ase we wo sofo nka nkire wo. Your pastor will not tell you this, but I'll tell you. Yes, me our go manage. But the edru no e ku de ya ma me ngu why? Pe baby efa wo de ko ma me ho kakra. So pe wo beba. Na so betena ho awudi e. We are se chance bia wo. Ne mu aso. Hello. Good morning. Good morning, I say. Nyame adom na say. Nyame adom, o ka say free so me. Me ba say we didn't say mo. I be there no person be na so ka say. You see my story for encourage me pedi. Mo because Mami nti pa. Oh me abaye dey me see so na me young na me worry ntem. Yeah. Me worry and problems na ban abusia attack me be mani ngine mechi we ye me say me shame ye kona na ma comment ni na me fi awaye na so me nkuta 1 es na me be mani we japade na me ne wo ba man shame ti e hu say eduma japade nti me je me ba me fa me nkwa ebetina asibia adwumaden I be the ubetime dia dance akati amanfo enokure emma enu mechu up me sign divorce letter 7,000 Ghana cedis me ankasa na mchiaye and just who our year failure that is the end. That's right. So you encourage you if it's a bar G2 never blah blah me that's the plan. Nyami sure, me sorry I'm for why. Yeah. Ababa we a wa fresh mu ya odi nkomo yi. Ene ye ka emaya sabi omukura dwetire wo kumase hade ye adwuma oka ho. So na kwabra ne di na kwakosi ba bi hana dwene. Kwaku yenko dafe na so ye ba. Ene course we ba me so no. Yenko dafe na so ye mra. Right. Abusua me can for the magical tea of the moment at the amount. Daphne Sabati, a tea when was short tea sronko a nay ya dear kwankro enna etimi essa say ya diabetes pressure ya dear bay. Oh ya dear be doctor say ano adroni ho eno na ya say doctor declare say unye ni pabiem me patrol me kanfo Daphne Sabati at the amount. Pusu number we say CA 0596 502 626 0596 502 626 and I say 0500 922 299 0500 922 299. Daphne Sabati, the magical tea of the moment. Kwaku borum because Daphne there. Oh, honsem bebrebe. Yes, now no me honum na afrem say senior. Me bra kitwa. So e bema. Oh, ye bema. Mo. O say hanadwen. Do here Daphne on bi. Mo je Daphne on de ko fie ho no. De ne ko si wo ho no mo. Ye did ko fie ho no. O sa no 3 days o. 3 days. 3 days. Osanako. Yes, ye koduru hono na
Crofobia, yes, and a dear droning, just said. No mu bu ma bam kura na mse me de aba me de bre minu ana emu mum pede ya me de kwacha abonte na true za challenge no ai na ma me se ya o da bi ade a wabo ni pedin ato de o de fama no se no no kura opebi ano ti ono so ti se o ma me din de sai ya frem ma me na nanimu se say no ehin na obetwa mfoni a kire ba bi o wa obi e be so asem a wo kan ye no kura ma me wo buadi tech buadi udru buadi station hona okay maame na wabo container kakra bi na oton robbers ne edwaye eno na obi a bi hu no na se wo maame asem na okay maame asem ono ne ba nanum dafna ne bia na stomach ulcer eye wunua unua no on the diwachi ana on the dimachi last born no that's right your friend Elias or Ken West me say stomach ulcer no ekosei yes yale bi wo yefunu mu eba wo nsuo special wo no menye aduane bia ne nsuo bia na anu omo boni din bi typhoid eno nso no wo bi ni nyina ne aibi me no wo kasei ho ayira ena na eniema tuntum bia gugu mi nua yehwede ho ene hu mi nua ne hwede aibi enye obi na be ka akiro obi na ni so ya no bisibisi wona wo se wote wo no wo ho a wani so wo hwe computer so saa wani so kekawo na hwe computer so ene wo ye kakra bi aje opepa wani so ene ka kire bankers no mabo mu nyina amane ka kire bankers no se computer na mo te ho hwe so saa no omenum dafna zabatina wo mani no ebe sayo sa me say ibi enu nso so no obi so obi hwe ya wono kra de kakra bi ena osema me nkoso hwe ono nso se na ni so eye ade no eye ni so adwuma na na mse ene e wani so ntentan no atete no ti dafna die adwuma e bono boss adwuma e bono wa usi kura tu e kura kire se e kura rasta e kwankro kogu nim se ntoma katade aso se si eye ka se diabetes ti kuro pia de obi sisi achi hwe unim se kuro nti obi ntimi nware debi odo ba akoda no bie so hu ose e kuro we kuro we ade gwa wade emfa mesrew ye wo ho adanse we nya dura obi na eton se wode abana mi hunu me manu menum bi na minim de dafina eye ma me aduro ye ne ya ne de bi ma akoda bi e fe no mabana no breast cancer esai eno na ma me gi aduro di se me de manim babo aduro hu dawuro for more than a year ni ma kasa fa dafina ho obi ni wa wanom dafina aba me ha abega jem se aduro na amwa ne da enti minim ya de da wo so no wo pa ya de sa me kamfo dafina sabati e de amaw kwaku de se na phones ni bi kura wo nya course ni bi ni ade ensem be ne nkrofo keka fa dafina ye ho boss unim say nansen obi ofre me o say ni nua ba ko etwere ya obroni friend say epilepsy sa o say awo ne so sa na me ne madam fu bi di aduro no nkomo no so o sa nti me kire aduro num kire no eno no nso ko kire mu nti no ono kra nso obeto boss nyammianim no kra no onyini na ne nsa kan aduro no ene o damase because wa chami 200 cedis same mfa no kwa na so nso didi dafina no ho obeya ne dai boss ade pade no ana ton no hu mo enti sa woto wana ye bi hawa e ma ye meka se ye mepa wa chew se beje ne kosa ho yale memi hu obi a o suffer from diabetes ulcer ene sa cancer no not one no nje dafna ndi se dafna obetimi asa ne yare a boss ya no ye mmobo kwaku mame fa numbers ma obi tika mu misro numbers no ye 0500 922 299 0500 922 299 and I say 0596 502 626 0506 502
626 When I heard TV so ebetumi afa numbers no e wo screen ne so say ya de kwankro pa na da onipa dua so de a and e bo ya de din na me so me mo me definitely herbal tea so din me enhwe me true challenge ne e de ama wona e wo stomach ulcer and no de na me kram say 7 days na say Kevin de ne say 3 days 3 si wo yema yekuro untimi na anajo obi wa ne de ye ba anajo a kwakunya sam keto a easy nti abusua aduro he beji wa trema dafne ho nkomo na me ne wadi no bomodin na pusu enhoma no minim de aduro ne timi ye yenim yade ahodo etimi de sa unu akofia bi je me mfa de bone ma obi di ade ba gidi awo me munti no etume bo ase ye hwehwemu ehu se ampa ma try amade na ye adwuma ansa na mabedi hu nkomo ha because say edin ne edenam bedi hu hiame Daphne Sabati a drupa. Uma mini stroke no, the pressure na diabetes no. Umodena fa number no na pusu na emwa 0596 502 626 0500 922 299. Daphne Sabati the magical tea of the moment. Abuja mama nya me birthday we why? Aha. Mama nya me birthday we say sia. Mama nya birthday we say sia. Kevin. Mon fa birthday ne ento so mama. Aha. Right. Ana enye ready so mama nkomra. Ewo Azuka ho. Okay. Right. Koku ye din komo kakra. Brem kakra mama. Brem into the meeting is am fakọ here. Brem kakra. Ha, Koku brem kakra mama na. Brem into meeting is am fakọ here bi. Na yen sorry. Boss ye say. Obi afa ho kire so. E de ye ne ye bi a ompe. Aho kire mo bi ye adwuma bi a boss. Sami ni wote ye ka sei nipa ne bre no enso aho kire nti wo hyem aho kire de obi awura wale bim ama ene emfifire bi a wo te wa wale nim no ene aho kire de obi akofa yonkofa bi a me say se ene ayonkofa wo ne wo nam no eya aho kire o kakra wo bedi enti no aho kire no ayonkofa ne de ni wura baabi kakra nipa bedi enti no na yonkonom de ni wura baabi a kire se obeduru ono no wasa nu no ho aho kire ma nipa bi tutu anamo bi a baabi a de ni ko wura baabi a de ni ko no minia enye izo se obi wa aho kire mu a na se wa nyantobo ase a niema anase be tibia wode ne ho be hyemu no aho kire ohoi me de ya muslim ka se ye yale aho kire ohoi me muslim ya me ka se ye yale na emom no sa yale we na ansa na ebebo no wa ma ho kwan so emo because sa yale we bebo wa ebemu wa ye nioma bebra wo be wi a kire no no wonu ho ena aho kire nti no abrante bia di na yonkofo achi akwaji skaduru na wo bre ontimi ntira fie ontimi nna fie aho kire nti no obi abaye bi di ne namfofo achi ne mema de rough aho kire nti hwesa aho kire nti wo ba na odi obi kuna achi unti wani na wonhwa oba no wo de aho kire umpa bibi nye mad na si hai wo se bra wo ma wadwuma nye ma emepe ma badwuma yi bi nye wo de aho kire achi de obi kuna achi ye be bodu akun aho kire nti aba obi du akun no boss aho kire na me ka no me se aho kire ye yale na sa yale we be bo wa nso na be ma aho kwan na abo aho kire nti nipa bebre tutu anamo bi a omo ade omo ye no omo nte ase aho kire nti obi de no ho akoma manager bi so ne nna no mfa na adwuma we nya ho kire
ye de ho kire ya nuomo unya ye ya na ye de ahya ho kire unya ye ya na ye de yi ne ho sa unim de enti am ye sa unim me ho kire me enti ka hunu say aho kire ntu kwabo nsam nyamo eya no aka kire nyankopon say eya aho kire na me ho kire na me ho kire me aho kire odi aho kire sa na we wonya me type aho kire unim say aho kire nso timi mo obi hwere na de pa oh yeah oh we de anya me so ba ni it doesn't mean say onu momu kire say nipa ne nya no so by na aho kire na owom ti no ohun ne say nipa na okosi ado no soro sene no yeah ontimi ne mobra no wa aho kire nti o say ai ade wa ko school sinu mi ntimi no tina enyeye o de aho kire ka asem bi o aho kire nti o say ka akora mu da nye de hwe woni ska asem me ko hwe obi atwitwa salad wa wada otu we di fufu o say ka se kom de o aho kire de boss yale boni papa aho kire ya de aho kire yale sa aho kire no sa yale we na bowa on say ewiase ne ye wo yale ni di so yale bitimi bowa na abeka wato na ada ni stroke na de ukowu ba aho kire ano ne friend bedridden that's all the other pam sa ba aho kire ni stroke eye ohia aho kire stroke ye de ohia era the diabetes ye de aho kire diabetes yowo boss kwagu ohun be kire wa na ebe hia wa ene boss enu no omudidi ohun agu no na se aho kire no graduate na kohia ene de wo de to nsu anom aduro kura wu kura no nya enti anu ene mo omubeku omo ho no but je ka nyina ne se emfa sa aho kire no take decision there be obebre obeye de wo mpe na nsan na me hwe video bi boss akwa bi say woni nadamfo bi aho kire nti no omo akwaji schedule ene ye o kasa wo se wa beto fie wo askwa no woni nadamfo no wo ha nipa mienu omo akwaji schedule bi anim da nadamfo ne ko nkran kwa so panyan accident wawu since anadamfo ni wuye won tena ni fie ho nya ni je da obi boutique waton ne cars waton fie no waton se woni ba bi oda wonya ahanhoto asieye wada asieye 2 good years adon wo so oda wonya ahanhoto ni wonya wurada mu se ipe na motia esane de motia kra wo kire nti wo hu bra sam so mo sa poro kra ahu kire nti what take decision bia ene wa wo fie kra wontimi boss medase right abusia ene nkomo ye de bra won se emfa wo hia ene aho kire en take decision bi ubenu ho mami nko ye birthday we mra aha ye fro Florence Osei Menu ai madam Florence Osei Menu Kronum Primary B ena ochade na de dodo na de frewo enso eye ya coded ya ene eye wawoda mema happy birthday nyankopon enhyira na onfom free adumu enko adumu ababa wawe osum nyame hyira wate ene eye wawoda na nyame onye wakoma so ade ma wo onye okese na onfom free adumu enko adumu ene me wo birthday surprise edema wate nyame nyo okese pa ya coded ochade wo Kronum Primary B but guess ni hia na de a ya coded eno mo de frɛ no ya nyame hyira na onye okese pa right abusia aha ene edi dwumadie no ebesi osomfo minister IBJ enie ene ote Kevin Bencheye enso enka ewa ha medofo ansana na wotwe se na yebehia no de ameka kire nyina ne se emfa wo hia entake decision wate emma wo hia ma won koya de a okra mpe emma ho kire
ɛma mfa wo kra ne onipadua nkɔwura baabi a ɛmmoa wo daakye anɔpa minim sɛ nipa pii wɔn nsɛm ka nanso ɛbrɛ na yɛbe yɛbɛsan hyia na wɔtwe sɛnɛ bɔmmɔden sɛ wobɛtena se na wonya wo ho bɔne bɔmmɔden sɛ wobɛhwɛ wo ho so yie kɔsi sɛ na wɔtwe sɛnɛ mɛhyia wo biem aseda kɛseɛ nkɔma me chief executive producer Dr. Blessed Foster dog baabi a obiara nyame ɔntono bɔ ase na ɔnhyira wo saa nso na meda wɔn a ɛboa me ɛwɔ fiduam ha ase nana safo kantanka boa me saa nso ɛna ɛkɔba gyesi simpre mu boa me azuka boa me Kelvin nso so ɛboa me na me nua PK nso so ɛbɔ me kyidɔm abusua makraw ma yɛnhyia ɛwɔ Victory Charismatic Chapel ɛnɛ yɛkɔ asɔre ɛwɔ hɔnom na anɔpɛ nso Cedar Worship Center Apostle Kwapon Cedar Worship Center papa anɔpɛ nyankopɔn hyira wo paa ai na no hyia me se ai bi gyenyansa bo akwano no papa menim sɛ kwasiada bia no mfa me dwumadie eni agro me papa kwankyerɛfoɔ pani a wowɔ Cedar Worship Center Apostle nyame mfomfra adumu enko adum no nyɛ ɔkɛseɛ abusua makraw nyame mfhyira wo pii